ngina ama chats akhe engibiza nema voice note yakhe ethi bhuti umgidi ube ngubhuti wakhe mina uyakwazi lokho yabona namhlanje ngoba nakho uyehlule ukukhokhela ingane imali yayo yazi ingane yasishiya kulomhlaba unesandle kusishini kwamufi lo namanje mina ngiyakwazi konke lokho benjalo ngoba idayisa mina ngidayisela umphakathi ngidayisela umndeni wakwambatha uthi awuthini umndeni wakwambatha uthi angibuyele umuntu ebengiphila naye ngobuqotho umuntu ebengiphila naye ngobuqotho namhlanje uzongidayisela wona umndeni wakwambatha umuntu ebengiphila naye ngobuqotho mina yes ngiphila naye impilo straight ngikwazi ukumnikeza imoto yami ayidrive ahambe nayo away from me namhlanje lesiphukuphuku lesi esibiza ngomculi sizongitshela ukuthi ena mina ngumdayisi namhlanje ngumdayisi mina mthandeni ngumdayisi kuwe namhlanje mina ufuna ngizonde mina umndeni wakwambatha mina ufuna ngizonde mina kuwena umsusa wa yonke lento le unesandla wena sikhova msunuka yihlo wena ungalinge mina ungijwayele kabi into engizoyenza nje ngizokublocker uphume kimi into engizoyenza kuwe nje sikhova ngizokublocker ufune live wami phuma nje live wami phuma nje live wami angidinge nje ukukhuluma nawe la silima lesi andaba nawe mina kuncenkile ngikufunde futhi angihlangene nje futhi nawe mina angifuni mina umuntu uma esexakwe izinto ezimxakile lento ifuna ngicome yona mina phela lawo emthandeni phela mina ngisekusiqiniseko mina yes uyanitshela usikhova ukuthi undliwa umfazi asikwazi lokho ke bhuti wami ngiyaqala nje ukuthi kanti lo undliwa umfazi kodwa kuyafana naye ukuthi undliwa umfazi ngicela uyoba mkhongo wami Mgibe mfowethu mhla ka6 nje mfowethu ngibhukhiwe ngiyoba mkhongo sami wendoda lo 6 nje esibheke kuwona yabo somewhere yabo bafowethu angezokwadedela ama voice note lenja engangifonelile ithi bhuti Mgibe bengicela ukuthi into engifuna kumthandeni ngifuna akhokhe imali kamufi qha ngimile ke kuyona noma aphume kimi aphume lesinyaka kimi mayemhlule imali kamufi akaphume uMgibe nje aphume nje kimi angalinge nje mina angithinti akakhiphe imali kamufi uyayazi yini imali avumela ngayo ngomufi ukuthi uzomnika malini mayenzeni uyakwazi yena lokho ngufakazi mina okwami nje ukufakaza uyakwazi yini ukuthi malini le ngiyangidlala lento mina yabo ngeke nje akhiphe imali kamufi or aphume kimi angiyeke mina ngiqhubekele nezinto engifuna ukuyiposta ngingatshelwa nguye ubonile ukuthi abantu akadethi uyabancenga ukuthi ena abangibhoxe bonke bavele bangisaba bahlehla bonke abantu bahlehla bonke abathi ayisamsaba thina uMgibe waze wazenzela yena ke manje wathayipha yena manje uyabona ukuthi abantu phela bamsaba uMgibe ngoba unemamba umthandeni wayo ungamfonele pho yena ngesikhathi unenamba kamthandeni wayo ungamfonele pho yena naye unayi number ya naye before aposte lapha ku Facebook bekumele naye angifonele eqala eva ngoku wena Mpilonde Silima bekumele naye afona athi Mgibe kunento mfethu engingayithandi kahle lapha why uposta umgodi kade ndoda why mina kati ungangipost nami phela ngifuna ukutrenda Mgibe yabo chaza phela cha nami ngicela ukutrenda Mgibe ngicela nami mfethu udeze ukhuluma ngami Mgibe yabona so ufuna ngenza yimina intando la akangondli phela mina wondla osiqiniseko obana abanye abondla inqwaba icrew ayondla inqwaba amagenga akawondla inqwaba Nkosi yami
and ngiyabonga Mthandeni undoda kunabantu abahlayo ngawe okubhlungu nabantu futhi abafayo ngawe kunabantu abajika emajele ngawe yabona as much as bethu uphaka mnandi bethu kubantu agents zabo kodwa manje kunabantu abafayo ngawe futhi kunabantu abajika emajele ngawe uhlohla izingane zabantu wena Mthandeni wena bese uzongitshela amasimba mina uzongibiza ngomdayisi igama elingaka uthi umgibe umdayisi ngokuthi ngicome ukhuzani ngalomcimbi wakho ubhuqu wena lamasimba akho ubhuqu umcimbi abantu babebhosha ehlathini okakhuzana umcimbi abantu babeyela emoli bebethenge oma ice cream beshaye ongu ice cream kamnandi bekhisane kamnandi bethenga ngisho inyama lapha kwaSpur lo wakhe abantu bebedla amakhorontshane lapha namaviyo bebhosha entabeni benye abantu bebhosha entabeni kumanje after umcimbi kuthiwa umasimba kumnqatha lapha emva kweyihlahla induna iyakhala ithi izimbuzi mase ibuye ekhaya zibuya inuka amasimba phu izimbuzi ilomcimbi ohamba owenza le mthetheni abantu awubahlele ngisho indawo zokubhosha babhosha ehlathini abantu madoda kuthiwa kunama VIP ayehleli emabhentshini ibhentshi unika ama VIP igqiki angisayiphathi ke khona ukuthi ababehleli ematsheni behleli ematsheni VIP umuntu uhleli kodwa etsheni lo muntu embokodweni yetshe enkulu engaka inguzunga le kodwa lo muntu ukhokhele iVIP wena uzomhlalisa etsheni wena uke kwami ukuhlatshwa kwezimbuzi le emdletsheni izimbuzi zinuka amasimba phu izimbuzi babhoshile phela abantu phela umfike wadla inyama awadla inyama wabhophuza utshwala uyahoda kuthiwa akungehodo lapha ubusaphasapha uhodo bobusaphasapha uhodo lapha abantu yes ukuthi sengathiwa mina ke ngizwana nesilima leso esileyo nto leyo ke uzokompela umcimbi ke manje mfethu umuntu mfethu lapha ndoda owabhuka indawo yathi imanagement yemall sicela Khuba usinikeze u50,000 or u100,000 wena waya enduneni uphethe isminofu wathi manje lapha nduna bengicela lapha nduna ukuthi ngizoba nomkhosi lapha ngifisa ukuhlanganisa abantu lapha nduna yenkosi iyavuma induna wanika induna isminofu usukhona na ukuthenga nje ngisho mfethu ibhodlela elisile uthenga isminofu la while I'm on that note kodwa futhi leyo nje angiyeke leyo ngizobe ngiyibuyele one day leyo wena uyinja kabi wena umgodoyi wena akekho umuntu oyophila nawe wena ngoba uyisilinyana ingqondo yakho iyacobhoza ithi cobho isibindi sakho sokwazi ukuyocela induna umcimbi ongakwawenzile uphethe isminofu 1818 yes ukhalipha lento lena ukhalipha ukugcina lento lena izokuthi izongibiza ngomdayisi amasimba la ngisuzeleni wena ungihlanyela hamtshele indoda yakhe isuza wena yabona mina futhi ngimile angiyena umlandeli kaKhuzani angiyena umlandeli kaMthandeni ngumgibe nje wancethezi angeke kodwa umculi menza kahle ngizomncoma ngizoyenza ivideo ngimncome omenzi ngibancomile omaganga ngibancomile mina ngimele mina angikweleti lo ukweleti umufi lo
into imali engiyifunayo nje imali kamufi qha ihambe iye kubo kamufi ahambe nje imali kamufi ihambe ahlukane negama lamphansi weyeke ukungcolisa igama lami phansi lo lenja le ayiyeke ukungcolisa ihambe icela phansi isithunzi sami ngimkhulu kabi namfana wami kungekudala nje ngizoba nanesigcawu into yokuthatha iminyaka wena ukuthi uyenze ngoba usahamba ufuna ukubukwa sasikuphi nje isidingo sokuthi uthi izinqa zikaZimdola uyazazi wena awukwazi ukukhuluma ngendaba ze sex life yakho emphakathini uyasiphuphuka wena awukwazi ukuthi abantu manje ke abantu sebeyazi ukuthi walala naNozimdola wathola ini ke manje umuntu othandana naNozimdola wambheka kanjani ngenxa yakho siphuphuka wena uthi uyachama kodwa wena mawusho uzuyibona uyisilima kanjani ngifuna uyibona isiphuphuka kanjani wena mqulathi wena umqulathi kabi wena umqulathi kabi wena ngifuna uwazi ukuthi namhlanje umqulathi wena weqambela amanga umroza nomkhathazi ngendlela enaxabana ngakhona into eyenzeka sekuhambe ulokhuzana ubhuti umjikijelo nakhona wangamanga lawo izinto wayikhuluma kabi ngumjikijelo ubhuti alimgube naye uma ekhupha enxabana nan actor weqambela amanga ngiyabuza mthandeni uAlimgube weqambela amanga na emthandeni wena mali bekanyoko uthi akamfaki lapha umjigs phuma nje kimi yimi la akuwena phuma nje kimi lapha phume hamba ukwenza owakho live ongamfaki wena kuwo ngiyabuza wangewena lona owathinta ungelovi ngemuva udaka utshwala wangewena mthandeni wangewena mthandeni lo owafika umufa emcimbini kaMaskandi uma ethi uZimdola Fusek wena wazonda ingane yabantu uphoqa ungena estage ngenkani nakhona futhi mthandeni ngabeqambela amanga nakhona futhi lapha amanga la mthandeni ngiyabuza ngithi amanga la mthandeni wangamanga afuna lana esasokhuluma nawe ke manje nomufi umthembisa imali wangamanga la umthandeni futhi phambi kwami ke manje ngiswa wangamanga lo ngiyabuza phela mthandeni ngiyabuza wangamanga yini lawo na bonke labantu wena omroza baqambela amanga wena uholy wena yes right wena into zakho ziclean wena ungelovi lona wethintwa isiphoko sakhe emhlanje wange wena loyana emthande bafethu ngime u15 days ngifuna ukumnika isikhathi mayifuna ukuyiphendulela ayiphendulele sengikhathelwe ile nje mina bafethu ngikhathelwe nguye manje usengixhaphaze kakhulu sengixhaphaze nje kakhulu futhi kube kuyangami ngimfisa ngisho nangequpha le nje iqupha nje kuphela ngiyamhalela nje ukumshaya nje ngiqupha ngiyamfisa ukumshaya ngibambele mina mathupha lesiduhla leli drum leli ngivenge libambe phansi ngeliginqe phansi nje ngimginqe nje phansi ngimphushe wena wabona idilama ngiyamfisa ukumbamba ngezandla zami nje kuphela lo ngifisa nje ukumbona nje ukumbamba mina ngimbambe ngimdedele mina lo xamu lo